otra vez más estamos aquí en Luchana, donde se ha celebrado la 8ª milla de Luchana. Podemos decir que, bueno, que el día ha sido espectacular, nos ha acompañado perfectamente el tiempo y, bueno, y hemos tenido una gran carrera. Igual que todos los años, ha habido una gran participación tanto de los X como de los seniors. Y hoy podemos decir que igual ha sido una de las mejores millas que se han podido ejecutar aquí en Luchana, toda vez que, bueno, el flamante campeón de otros años ha sido hoy por fin derrotado ampliamente por otros corredores que, bueno, que están dando el relevo generacional y hemos podido ver un gran final de carrera, una prueba muy rápida con un tiempo de 4:40 el primero. Y que, bueno, que nos da mucha alegría pues para empezar a preparar ya la 9ª milla de Luchana, que se está haciendo internacional. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua jada bideratua, ta ideiak arrastaka. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotsua. Hau da zure mundua jada bideratua, ta aldatzea biako kontuetan. Ez gaitu ezer txoriontzen, guztiak gaitu aspertzen, hotxakitzak eta kesak jendearen nahoetan. Esan nahi gabeko ideiak bertan geratzen badira, zaborrokak balioak baztertuta biharko kontuetan. Hau da gure mundua nahi. Ni Paula Santamaria naiz, 16 urte ditut eta badaramat urte bat egiten atletismoa. Eta txapelketanen lehenengoa geratu naiz. Ikuspegi lanbrotsua, hau da zure mundua jada bideratua, ta aldatzea biharko kontuetan. Ez utzi zure harima haizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra esanetan. Ez utzi zure harima haizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra. Bueno, niretzat zaila izan da, zeren eta lesio batetik etortzen ari naiz, eta oraindik banago errekuperazioarekin eta ez dakit, pizka zaila izan da, baina azkenean ondo amaitu dut eta sentsazio honekin eta hori izan da dena. Bai, pozik geratu naiz. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua jada bideratua, ta ideiak arrastaka. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotsua. Hau da zure mundua jada bideratua, ta aldatzea biharko kontuetan.